Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong bat kara karong. Hakawidai bat kediga public transportation. Baru sikatang ngi ailat tang arphosan persen. Nakasispa ngi ailat hakatokopor tang arphosan. Mentapat ngilarai meneh ka review meeting na ka sarkar baya ka public transportation ngi kentiu no siya ka sanpo na ka sispa sanpo persen bagin trekam nang takabaar na lor ka public transportation ngila siya ru mentayi ki private transportation hakine ki jaka kabamut haki wei ki district borok like no tang ke Shillong agglomeration like no tang ke Shillong agglomeration ngila sya menta 100% ba ngin penyaj ya kini ki private transportation bad ya kaniru ngilap tha sya ki deputy commissioner bat ki district transport officer ba ki walk out ya ke modalities namar ba kanne ke 100% ngin yaj da kabangi ong ka rotational basis kaba shisngi yaj da kawai shisngi yaj da kawai shisngi kumda te 100% shisngi kan yaj kabam yaj menta kamut 100% kan yaj la syai ya katangi e ba yaki regulation barok an sa penbet bat an sale na kaliang jong ki district administration barok.